Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba imaze kugambanira M23 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byagenze bite? Byifashe bite ku bijyanye n'ibirombe ndetse n'amabuye y'agaciro yamaze kuba agambanirwa na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ngo bikaba bishoboka ko noneho Amerika igiye gushyira imbaraga zidasanzwe, igiye kwataka nta kubabarira umutwe wa M23, ikawataka nta muhwe ndetse nta n'imbabazi. Amasezerano y'agahenge yari ateganyijwe ejo kuri tariki 18 muri Gashyantare 2026 yahindutse intambara, ahubwo yeruye cyane, intambara ikomeye cyane hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ihuriro rya leta n'ingabo bafatanyije n'abasivile bitwa Wazalendo bahohotera abantu ndetse na Maney tutibagiwe n'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Tanzania. Nibyo tugiye kuza kwibandaho muri aya makuru yacu. Gusa niba ari ubwa mbere wisanze kuri mububyo mushya mu Rwanda, ndakwinginze reba aho munsi handitse subscribe, ukande kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5 kandi tubone ko udukurikiye. Nyemera aya makuru yacu tuhere kuri aya ngaya avuga ko umutwe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kugambanira M23 aho yagurishije ibirombe biri mu duce tugenzurwa na M23. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye abanyamerika ibirombe bya rubaya bigenzurwa na AFC M23. Rero ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwahaye abashoramari b'abanyamerika ibirombe byo mu gace ka Rubaya muri teritwari ya Masisi. Murabizi neza ko hagenzurwa na M23 kugeza ngubu, kuva imyaka 2 ishize igiye kwihirika. Ibiro ntaramakuru Rauta byatangaje ko inyandiko za Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iriho urutonde rw'ibirombe hamwe n'ibindi bitandukanye byahawe abanyamerika tariki ya 5 Gashyantare 2026. Mu minsi yashize iyo nkuru twayibagejejeho i Washington ubwo habaga inama ya mbere ya komite iriho ishinzwe ubufatanye. Iyi komite yashyizweho hashingiwe ku masezerano y'ubufatanye yibanda ku gucukura ndetse no gutunganya amabuye y'agaciro yashyizweho mukono na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu Kuboza muri 2025. Rero bikaba byarateganyijwe ko urutonde rw'ibirombe Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze ruzasuzumwa n'abanyamerika barebe niba koko birimo amabuye y'agaciro y'ingenzi bakeneye cyane, cyangwa se niba nta mbogamizi zaba ziri mu kuyacukura ayo mabuye y'agaciro. Ariko imbogamizi urumva ko zitabura M23 n'ubundi, kubera ko ariyo iyobora utwo duce turimo ibyo birombe. Minisitiri ushinzwe ubukungu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bamwita Daniel Mukoko Samba yasobanuye ko kuba ibirombe bya rubaya bigenzurwa na leta bitagenzurwa na leta bitavuze ko itabifiteho inshingano ku buryo itabishyira mu maboko y'abafatanyabikorwa bayo. Rero yagize ati kuba site ya rubaya itari kugenzurwa n'ingabo za leta uyu munsi nivuze ko twebwe nka leta tutabishyikiriza abafatanyabikorwa bacu. Ubwo urumva ko ari akantu gasa nkaho ari ukugambanira M23 kuhita mu mutego kugira ngo umunsi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaza zije gutangiza gucukura amabuye y'agaciro zizaze zivunira mu mavi. Umuyobozi wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibikorwa bya politike muri diplomasi n'imiyoborere, muramuzi bamwita Bertrand Bisimwa, yagaragaje ko kuba leta iri gutanga ibirombe bigenzurwa kugira ngo ibyifuzo byayo bihabwe agaciro bishimangira ko ari mu mahanga nyine nta bushobozi bafite, babuze ko babigenza. Ati kugurisha mu ruhame umutungo umuntu adafite cyangwa atagenzura ni uburyo bwo kurwana no kubaho kubera ko nukugira ngo baragira ngo munsi M23 izisange Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamanutse zitambitse kugira ngo zitangire ubucukuzi bwabo. Ubwo na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abariboneraho ibe yabona uko yirukanirwa M23. AFC M23 igenzura rubaya rero kuva mu ntangiriro za Gicurasi 2024. Ni igice cy'ingenzi cyane kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko ibirombe byaho bibitse nibura amabuye yakorutagera kuri 15% y'amabuye yo ku isi hose, amabuye
koruta nyine zicuruzwa ku isi hose. Mu yandi makuru reka nkubwire yuko ku itariki 12 Gashyantare 2025 murabizi ko aribwo Angola yasohoye itangazo rivuga ko yashyikirije impande zombi haba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaba y'abarwanyi ba AFC M23 igitekerezo cy'agahenge. Ubwo ni igitekerezo cy'agahenge cyangwa cessez-le-feu mu gifaransa cyangwa mu cyongereza ceasefire. Ubwo ngubwo agahenge nibwo uyu muhuza Angola yagatanze cyangwa kagombaga gutangira tariki 18 Gashyantare 2026 saa 6 z'amanywa. Murabizi hari ku munsi w'ejo. Igitekerezo cyari ishingiye ku biganiro byahuje abayobozi b'ibihugu bigize akarere bahuye bagamije guhagarika imirwano murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bidaciye kabiri. Murabizi ejo byabaye agahenge kanditse ahubwo intambara nyayo. Indege ziriwe mu kirere zimisha indege ziriwe mu kirere cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu duce tugenzurwa na M23 zimisha ibisasu ku baturage ndetse no kubarwanyi ba M23 cyane cyane no mu nkambi. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nawe icyo gihe yari yemeje iby'ibanze avuga ko igitekerezo cy'agahenge ari intambwe nziza gushakamo n'ibiganiro, ariko nigeze asohora irindi tangazo. Murabizi nibigeze asohora irindi tangazo rivuga ko ako gahenge bakemeye ku mugaragaro, ariko uruhande rwa 23 rwatangiye kugenda bigunege rwibaza ukuntu ibyo biganiro byabaye, ariko uyu mutwe utabirimo, ariko ntiwabihakana. Ariko ejo ibintu byabaye bindi mu duce tugiye dutandukanye, mu turere twa Ruvungi na Bikenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo habaye imirwano iteye ubwoba cyane, aho ibitero bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku barwanyi ba M23 byakajijwe cyane. Hari indege nyinshi cyane, harimo n'amadrone agenda arasa ibisasu byinshi cyane. Biza kugaragara ko ako gahenge ahubwo kabaye imirwano katigeze kubahirizwa habe na gato. Ni n'imirwano yageze nijoro n'ubundi, aho n'ubundi leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite indege za kajugujugu nyinshi cyane yakomeje kugaba ibitero no mu ijoro ryakeye, ikomeza kubigaba ku birindiro bya M23 mu bice n'ubundi bigiye bitandukanye nk'uko twagiye tubibabwira. Ariko tukibagiwe no muri Poezero muri Fizi, byanagaragaye ko ingabo ziri ku ruhande rwa leta zavuze ko zigaruriye Poezero. Ubu ngubu ngo Poezero ntabwo ikiri tombe, bavuze ko bayigaruriye. Ni amashusho yagaragaye, ariko nta wabyemeza neza kubera ko kari agace n'ubundi kamaze iminsi bivugwa ko impande zombi zigamba ko zakigaruriye ariko zitakigaruriye. Nangaa mbaye nsoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere usanze kuri mububyo mushya mu Rwanda, reba aho handitse subscribe ukandeho, ukande kuri like niba utayikanzeho, ariko nanone ibuka kuduha igitekerezo cyawe muri comment. Niba ukeneye n'inyunganizi cyangwa ubundi bufasha burenzeho, reba muri description urebemo nimero zacu za WhatsApp, twandikire tubane nayo 5 kuri 5. Ciao ciao.